Алим презервен икемаш спорт шкулен базынжи негізе азынмалық шчул ғыврыш. Ку болам Чувашинре елдержезем вали ядарлы шул хадырленебе, тада физкультура ба спорт пірлежеве ергеленеренбе шыр жул шитнебе шығынна. Республика бушлығы Олег Николаев расшири елдержезен пірлежевен бушлығыбе Виктор Майгуров патель булджы. Чувашинре елдержезен шул недавас әшри ыйдузыне пықсаду хрыш. Эжеге бинде вундватыми шулда пужарзаяны булинде вохытлыға чарынзаларна. Чуваш республикин пуштыге Олег Николаев тұрышнебе еге бинде ширинбірімі шулда варашшанерен вайылне. Халиге эжін вадырбилік процентче хадер. Балыртны шул елдержезем вали жешмар. Триатлонисембе велосипед пайырнаганзем валиде боля. Унзыр бушне кунда сывлық енчен хавжа качазем демырдузене хадернме булдарыш. Рашири елдержезен пірлешевен пұрхужывне де шуда илне. Шамна бола хадер шул жінче шыржив тада ченче шайынче мұртузене иртерме, візіне интернет ушлығынче тимлеме де боля. Воронков всем, Ефремов всем, Башкиров всем, Салдимиров всем, Акимов всем. Чуваш енрей спортсменсем сағалмар шыржив тада ченче шайынче тобужыра мала духна. Шамрыкы рушын, шүллі шайрей мұрдава хучынаганземшін, спортра палырны шамрыксемшін, паллах елдіржесен шүлі хавхаландараган салдавзенчен піри булзадаря. Малашне спортсменсем хадерленю тапхарне тыван кедесре хиртеріш. Елдіржесен шүлне игібінде ширіндватымы шүлхи чугуя хичен туза подерме шандараща. Республика Каларым вали Татьяна Матросова, Борис Андреев.